Dobri dan, evo pokušat ću snimiti neki video. Nisam snimio već par tjedan dana, a ovdje sam na moru. Kupao sam se pa me to iziritiralo da izbacim malo prljavštine iz pluća. Evo di sam vidite moje stvari. Ova stolica kvari malo u onaj auto. Tako, to je tu, uglavnom. Čemu se radi? Znači, nisam tu rođen. Došao sam prije 32 godine, 33, u Dalmaciju i ostao. Pa sad mnogi vole neke svoje korijene potezat odavde iz Zadra, a ja imam na neki način. Meni je tata bio učitelj u Paljugu, kasnih 50-ih, i on i majka su slijedom toga živjeli u Smirčiću i sestra moja starija, na zdravlje, Cetina, jel? Žena mi je iz tih krajeva doći do nje. Sad, kako oni su živjeli u Baranji, rastavili se, bla bla bla, i prošlo neko vrijeme. I 92. se ja nađem ovdje. Ovdje se nađem u Dalmaciji, jel? Kao dragovoljac HOS-a i kasnije i pristupio 114. brigadi pod tim HOS-om. Poslije ovoga, mislim, sve mi je vezano za ratni put nekako s Hrvatsku vojsku. U Termite ovdje, 74. samostalna gardijska bojna, to je druga formacijski, poslije bila druga bojna 9. gardijske brigade. Odradio sam cijeli rat, ratišta i tako. Od južnog do sjevernog, sjevernog do južnog. I nakon toga sam potpisao ugovor sa 9. gardijskom brigadom i još 5 godina djelatna vojna osoba. I došlo je, rekao, neko vrijeme. Pričam se. Takozvani novi ustroj, gdje je bilo komplicirana situacija. Bila komisija iz Zadra mi je dala rješenje da sam sposoban i preporučuje se daljnja služba, napredovanje službi, a iz Zagreba dođe da nisam sposoban, ista ta komisija, ali ono je iz Zagreba, jer i ono se su prihvatili, jel? I tako, to sad neki detalji. I došlo do toga da sam ja, prvo su me stavili na neku tamo kao skrb, to su primanja bila, ubi Bože. Znači, zamislite, po ovim današnjim kriterijima, ako imate, na primjer, 1000 eura plaću, sad, jel, recimo da imamo 1000, da je to jako dovoljno, i odjednom dođete na 450 eura. I tako godinama. I onda malo pomalo, ja sam bio vrlo ustrajan u svojoj namjeri da ostvarim svoja prava. I bio sam zakidan od nekih institucija i nekih ljudi koji su tamo radili, da ih sad ne prozivam. Ne zato što nema uopće obzira prema njima, niko prema meni, nego to su, prepoznaći se i sram neka i bude, nije bitno, ja se to izdržavam. Sad skratit ću priču, u međuvremenu sam znači umirovljen, 3 djece, i kad je bilo sve ono idealno, supruga mi se zaposlila, i kad je bilo ono sve, kako se kaže, idealno, jel, mirovina ide, žena radi, plaća ide, ja sa dječicom tamo vamo, dođe kući, ručak gotov, čisto urodno sve. Mi smo se razvili. Eto, tako, to je sad jedna druga priča, o toga ne bi, glavno ružno je to bilo. Sad se skoro završio na psihijatriji, zbog toga djeca su pripala meni. Centar za socijalni rad nije usvojio je, uzeo u obzir da se maloljetna djeca ne mogu razdvajati, da bi ona je htjela samo sina za sebe, da bi ja plaćao alimentaciju, a
kćerke nije htjela sa sobom. Čak i ovu mlađu, koja je tada bila 17 godina, znači ja bi još plaćao alimentaciju za mlađu i za njih sve još dok god se školuju. I centar je prevagnuo, to nije to. Djeca moraju biti zajedno tamo gdje su bili do sada, znači kod tate u stanu. Ja sam ostao u stanu, zašto ona se odselila i završio s tim, zato što je te svoje aktivnosti na ljubavnom planu nije mogla održavati, pa je išla kod neke Zrinke. Ja ne znam gdje je ta Zrinka, navodno 5 neboda, ne mi uopće briga. I sve što je paradoks, preskočit ćemo to sve skupa. Par puta sam radio, 2 puta sam radio kao zaštitar prije ovoga. Miletića čuvao sam na kolovarama elektru, pa onda pauza par godina, pa onda Nokia Security. I našao sam se u Osijeku, Saponija, skladište tamo, to je teška tema, o tom ne bi, pa onda obećanje od Joze Marić, direktora centrale iz Zagreba, Nokia, da dođemo na ispunu zračnu u Split za mjesec dana, 6.000 kuna, to je 2017-18, 1200 za topli obrok i 500 za gorivo. Mjesec dana, mjesec dana, ajde. Ostavio sam kuću, Popovcu, mačku i ribice i sve, rekao mjesec dana će to brzo proći. Jaca, zadržio se meni tamo 2 godine. Kolega s kojim sam više iz Osijeka, Grof, Zdenko iz Osijeka, nadam se da živi, tako je, pozdravljam ga. On je izdržao 1 godinu dana. Sad, aj preskočit će to sa Nokijem. Nije to vrijedno o tome sad pričat, nije ni tema. O čemu se radi? Opet ja nešto tamo žvrlje mrlja i šetam ja po tom Kauflandu da mi neka žena radila. Me naiđe na jednog poznanika, sad mi je to prijatelj i kolega. Sad tako stjecajem okolnosti upoznao prije 10 godina u banci dole u Kauflandu HPB, tamo je radio kod Sokola. Ja sam malo agresivno bučni ušao unutra u poslovnici i tako vrijeme čini svoje živci popustili, pa sam malo bio glasniji prema blagajnicama. On je jednostavno prišao, nije on ništa specijalno napravio, niti je on nešto specijalno rekao, ja sam se jednostavno smirio. Tako to na mene utjecao onako, smirujući ono. I odlučan je bio, vidio sam po njemu da je odlučan da ukoliko ja budem tako divljao, da ću lijepo biti zamoljen da napustim prostoriju, što bi učinio. No, međutim, ja sam se ispričao. Ipak to je kolega zaštitar i on je Emiliano se zove. Emiliano nije neka pizda, pa da će se usrati pred nekim. Vjerojatno bi me on izveo bi me van, ajmo reći tako. Ali nije bilo potrebe, ja sam se smirio i ispričao sam se odmah gospođama, šta, nešto tu zezat. Nisam ja baš toliko ni blesav. I sad, kvantni skok, vremenski, idemo dalje, do prije 3 mjeseca, ja njega vidim tu gore, Biri Ćerić, Kaufland, Višnjik, Zadar. On tamo patrolira i ja dobar dan gospodine, ja mi se čim da ja vas te poznam. I mi u priču, ja mu sve ispričam. I mi se nasmijasmo na to, ja mu objasnim ko što sada. Ispričavam se i bacim šlajm, to dobro. I sad ja već odem par metara i nešto me pukne u glupači moj, ja se okrenem, prosti kolega kakvi ste vi sa radnom snagom? A znam da je inače u zaštitarstvu situacija takva kronično nedostaje radne snage. U tu problematiku se ne bi ulazio. Kaže on, a kaže treba nam jedan. Imaš licenciju? Rekao imam, ali sad moja licencija je malo komplicirana pa ne bi se iznosio detalje. Riješeno je to sve jer je sve u zakonu bilo, zakonskim valovi neki čudni. Kaže on, aj ti meni daj broj, pa će da šefu. Šef je mene nazvao isti dan. Popili smo makijato, testirali jedan drugog u tom makijatu, on je vidio da sam ja dobar. I riješili smo administrativne ljekarski, gađanje, papirologiju, provjere, sve sam to lijepo prošao, jer ja nisam problematičan tip uopće, ni po kom pitanju. Vidi oblake sam vidio, yes. Pričavam se za ohraktanje, popio sam malo mora pa me to iritira, ja inače popio mora. I kupam se naravno. I evo, poanta je da ja radim,
šta je još najjače od svega toga? Ja radim na tom mjestu gdje neka moja supruga radila u toj poslovnici. I što je interesantno, nalazim, kako bi rekao, tragove, što bi ovi rekli znanstvenici, ugljični otisak ili tako neko rekao bedastoće fantazije. Naišao sam na par nekoliko osoba koje se sjećaju i kojima ona čak bila je mentorica, što bi ja rekao, koja je ona upućivala i radila na odjelu mesa. I prosto te žene se vrlo pohvalno izražavaju u njoj, što je meni opet drago, makar smo se mi razvedeni odavno već. I u tom radnom mjestu toga je interesantno, to sam već pričao, pa ja ne bi dulje, 10 minuta i ne znam šta sam htio reći. Ali drago mi da radim, evo video, evo ja se kupam tu, vidite tu se kupam jednog onaj drugi mul. Tako neki 10 minuta vrh glave, 11 stavio Bog.